الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahuli mga jamaah berhormat, magsarang sukul kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sa taud-taud pagsarang sukul. Maita sabab yari masih bius niya kato in mga rijiki niya sibu udah kikita sin mata atau akan wala kia na naman sin anggauta atau akan wala yari masih bius kato in kabuhi in kakasay na hinang tiranan na kapag ibadat kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala wala payatu na mamarahi amu inhiminang kita niyo sin kawajiban sin tiap-tiap hang kata uring kato taniyo dahil haulong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala nakasambahayang pakita niyo atau akan nakahinang pakita niyo sin amuin pagtawagong sunnat. Ini dain ini haulong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab mataod manusia habawaw sin dunya milyon manusia halong sin dunya ini pilara dain ha mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala in hidayatan niya paraan mabuntun intiyaw fiqan niya huminang simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala lumayo dain ha yang langan niya lando datuod makiti in manusia amu ini anugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala akal pikilan iusal nila pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabab yan mga kiaulungan sin Tuhan namo Rabbul Alamin in agama nato ayaw in parkala dakula walaupun in parkala siwi-siwi siusuran sa sin agama Islam aun sa amo in parkala bang musyamat to kita-kitaon biya matuwayroon dakat kapusan sa adapon in agama Islam nang dihil halga kani hambok din ha mga amo inbang mo biya atud-aturon biya bukon damat tung halga tuod sa bang pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala nakalando ilagdo niya amo na in parkala pagsalam aun sa lumabay kaw haran kakitaan mo intay mangud mo in ikaw in kiyaaunan mo si masakat kaw in siya miyamanaw mamung kaw assalamu alaikum in ikaw miyamanaw kaw intay mangud mo yaon nagtitindog nagduruhong-duhong umiyan kaw assalamu alaikum in kiyaaunan mo nagtitindog sa kaliyaon in mga tay manghud mo naglilingkod-lingkod umiyan kaw assalamu alaikum in parkala ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala nakalando in laggo niya iwan kamulyahan niya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah amu ini inhipagsuy-suy na tudumin bang mauno in kalagguan niya bang mauno in katinggihan niya
bang uno in kalabihan niya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun hatyat to sa bang uno in mahinang niya tawang hatiap-tiap manusia dan di halam sin dunia ini. In perkala salam mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ini piang daakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Yaon siya mismo halam sin Quran mahamulya. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Nur ayat kawa antag siya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. In ayat ini dia turun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala hasabab sin hambuuk babae dain ha mga sila ansar. Artinya babae tao Madinah. In kiaunan sin babae ini maswak siya mattubi masub siya wayruun tao dugaing makasud palam sin pamaybay niya wat malengkan ginhawabaran ni. Atawakan pasal in masa nakauna hawala pa di matungin agama Islam melumni pangadatan. So pamabihan maka kita bay. Wayron pagsalam, wayron pagpamait saron don sumot palaw. Na uno-uno in kakitaan mo rin don wayron neto masalah. Siwo databiya yaun amuin in mga kababaihan sa abo na mamaygo. Amihin ang sin mga sila tao jahil na kauna. Sumod biyayan. Wayron pagsalam, wayron pagbaid. Na uno-uno bihan in kasabuhan nila halam sinbay. Pero na masalah. Narin nga sabab yato, ini piyod da sin agama Islam. Aw nambok babae. Di to siya mabaya sin pangadatan ini di. So nga sa biyaon miyat to siya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam nagreklamo siya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, di to da kulong niya makatanam. Amuin aun long niya sumud, long niya tauduka ing palam simbay. Ara kala long niya mga nagsasalin ako. Malumi tudlong niya bihan ami dunguhon. Nahawak tuman diungog sin Allah subhanahu wa ta'ala in reklamo sin hambuk babae ini amo na yung kapaturon sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina aman, wahai kamu mga beriman. Tiyawag din di mga sila beriman. Apabila tawagin sin Allah subhanahu wa ta'ala beriman, alhasil ingkap tangan yan piupok sa jasin Allah subhanahu wa ta'ala na doon ha mga tumpukan amon yung tumpukan beriman. Sebab in kita halam sindun niya ini manusia kata-kataan sa adalang bihat to ang pagtawakon ka to beriman, ang pagtawakon ka to bukan beriman. Surah hindi ayat ini bang mobiya dung-dung-dungan matubihan nasabot din di sin Allah subhanahu wa ta'ala wahai kamu mga beriman. Alhasil nakagwa im mga sila manusia minsan pa in kiaunan nila muslim atat kala in sila wala na sampurna daw ning pag-iman kanila halam sin jantong niya aw ni sab imian lang sin kaimanan kaulaman lang nila di. Apabila lang nila masabot na lang ng iman, in maksud lang naman ng ka-Islam. Alhasil. Haayat ini, biadasin sa kauna-una iyan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, wahai kamu mga sila ka-Musliman, labi awla na tuod in mga sila beriman.
Aminyat. Wahai kamu, mga kamusliman, labi aula na tuod in mga kamu, amo in bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Ibut kaniyo, ayaw kamu sumod, pabay, sintao, bukun bay niyo. Ayaw. Sabi niyan, kakahinang sing mga sila tao jahil. Unya to, di na kita pasurun, bukun. Bukun niya maksud. Sa in maksud doon na ini, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sehingga kamulong niya makapamaid hatagbay, iban long niya makasalam hatauway. Hati niya, pangkasungod palam sinbay sin tao, amuin, magpahati kau. Biya na sin umihan kau, atau akan tumuktok kau yang sinbay nila. Usan, kami biyak santa. Tumuktok na biyan sinbay. Usan taon pamamong, Assalamualaikum. Aun umihan, Assalamualaikum warahmatullah. Na ayaw kamulong sin Allah subhanahu wa ta'ala sumud, pabay sin tao. Sehingga kamu di makapangayo, ijin den hamin tagdapuway iwan pagsalam kamulong niya hatagbay. Nalhasil in perkala ini piang daakan sintuhan na to Rabbul Alamin. Piang daakan ini sintuhan na to Rabbul Alamin. Bang apabila in perkala yon piang daakan sintuhan na to Rabbul Alamin, alhasil in perkala yan bukan perkala sirik-sirik, perkala dakula. Perkala dakula. Sebab maita. Sebab bang wala syara katu. Haaga manatu. In amuin pagpamaid hatag dapuway iban pagsalam tertentu in perkala ini mangindarahi siapa hikajul jana. Mangindarahi siapa hikapagkalu. Katoy-koy kuno. So pamabay mo yaon. Katoon sintao. Siwo da kabagay mo ataw akan di mo kakilahan. Saroon doon hawak tumiyaon kay mo, wala na namaid. Simod na magtipalam sinbay mo, ano ba parasahan mo? Doon nakaingkalawaan nakaw. Doon naka in-aun, yaon in asawa mo, yaon in anak mo budyang. Na dukaing mating mapikil mo, arakala mabuno mo siya. Na makapamuno kau, makapamuhinga kau ngano siya, hasawab sadya sinambuk parkala, umuyat to, amo hindi magpamait inta usumod palam sinbay mo, iban di magpanalam. Nangkan na, in parkala ini parkala dakula, bukan parkala siwi-siwi. Parkala dakula. Hawak tuman diungog sing kaimanan kasahabatan hambuk na rin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Long niya, ya Rasulullah long niya. Biya din na long niya inamuin bukun bay niya atau akan wayron bay. Biya na sin amuin long tabihayan amuin mga sila maglilito. Den hamak ka pa siya maglilito, maglalabay-labay. Nabiyak kato kabiyaksan, tabang kita gumawa na rin doon, aw na mga unahan sinuhim siyaon, kakitaan ta kakilahan tabihan, bukon hawaii niya. Yaon naglilingkod-lingkod, yaon timitindog, yaon na hospital, haw na sa jahat tabo, bukon hawaii. Sabi na sambuta ayat, tinibay. Nabiyarin, nakaakiya Rasulullah, inamo in bukon hakya sa sakbuan hawaii. Hasabab sin pa nga subusin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Timurunin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Tuhan Rabbul Alamin, "Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum." Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, long niya, wayruun dalong niya sallak kaniya. An tadkhulu buyutan ghayra maskunah.
In makasud kamulong niya palong sinbay, in kiyaw nan sinbay yaon long na wirong taon niya. Fiha mata'ul lakum, aun long niya kamumpaatan niyo. Dalawang sin kaibanan mga ulama. In ayat inilong niya manunjuki hamasa nakaunayat to apabila sila amuin maglalabay-labay bihan, maglilito. Hari pa sila dumatong pa amuin maksuron nila. Magkakunahan tuod sila yan maghali-hali. Hagi itong si amuin, hagi itongan sin amuin pag uno ba yaon. Piyag papanawan nila yaon. Sabab in pag-travel na kaunayat to, in pagkat tumari, bukom biya si masa tabihaon. Bihaon in Manila, katay kuno. Bangyaon wayron mga airplane. Bukon yaon pila adlaw panahon. Pasal bukon yaon pila usok bato. Malayo. Ayaw ni matuko pa mga Manila yaon, matusod ko pa mga ipil yaon. Malayo. Nang kiyaonan nila nakaunayat to, bang bukon magpanaw, si masakat unta, si masakat kura. Na minsan pa biya din kasay sin kura, diyan makaabay haba-ahab kusog sin mga among isa sa katandihao. Na malungay masa. Abutan sila bulanan, haran. Kana makamaumuhan magparkarong kita kisah. Nagkawapat lang ni haran. Hambok na rin doon, ama sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In Abdullah. Aw na siya nawapat. Nawapat siya hagi, tungan na si Makkah man si Madinah. Sabi may sabi sin paamin, naglilito siya sa abo. Sabab sin lugay, sin masah. Sabi haon, ayaw long ta inday hindi nakato, mawapat din doon, mapatay rin doon ang mga Manila yaw. Walaw pun inyat to ha mga hula Saudi at to, hula Arab at to, apabila ang mapatay, kakausan pa, maparasin airplane, harap mari. Ikatanong pa rin, dito na wapat, ikatanong pa rin di. Inamo yung sapat sin aakaran sin masa nato bihaon. Amo kung biya sin masa nakaunayat. Sulong sin mga kaibanan, in ayat inilaw niya, manunjuki law niya paamuin, bay law niya way tao, alhasil law niya, amo na in bay, banga biya kato da hindi mga witing sidyao. Hati niya, bang lumabay lang na mga maglilito, aon bay-bay rin doon, in bay-bay, aon pagkahali-halihan sin mga sila maglilito, amo maglalabay-labay. Supaya makainom sila rin doon, makakaon sila rin doon, makahali-hali sila rin doon. O to, ampa sila lumaos sin panahon nila. Nainyaon lang niya, wayroon dalong niya, amuin salak niya. Hati niya, insumod kaulong niya palam sinbay, amuin wayroon tao niya. Wayroon dalong na salak niya. Fiha mata'un lakum. Aun kamumpaatan makawa mo rin doon hayaon. Uning kamumpaatan niya to. Amo na in makapaghali-halikaw. In pagsalam mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in siya ini hambuk siya. Pangilahan hambuk manusia sinyaon kanya insarayaw-rayaw na ka-Islam. Hambuk siya. Lalu si mga kaulamaan, apabila kolong niya mabaya umatud patao. Amuin, yaon din doon kanya in hambuk din ha mga sipat. Amo na in sipat sarayaw-rayaw ka-Islam. Hambuk din na mga pangilahan mga tao yan. Apabila in tao yan makusog siya magpanalam. Hati niya inta umakusog yan magpanalam, bukon saan mataas indahan. Bukon mataas indahan in tao yan. In tao yan, sawa sa impangatayan. Bukon majangki pagkahini Muslim. Bukon. Hadith, kaya baita. Sin Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhum. In Amr ibn al-As hamasa sin Umar ibn al-Khattab siya inahin ng governor sin Misir, sin hula Egypt. Nagdagriwayat ini anak niya, amo na Abdullah. Long niya,
anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Akhi sin Abdullah bin Amr hambuk usuglong niya, hambuk taulong niya nangasubo pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, unulaw niya in amu in sifat sinta ulaw niya ya unday doon kaniya in sarayaw-rayaw na lang naka Islam. Artinya ya undi maragbus kaniya in sarayaw-rayaw naka Islam. Akhi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tut'imu ta'am. Muna law niya. Amuna law niya in makapakaon kaw law niya pagkaunday nga halal. In pagkaunday di lamot na in pagpainom. Oh, lamod na. O siya tuon ni karwa niya. Wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Din dia hadith ini kamauhan mata din pagkugdanan kato. Kamauhan tuod. Kaya sasakupan tuod sin kani. Kamauhan tuod pagkugdanan kita sin hadith ini. Uri na kasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini karwa niya lang niya. Muna in sarayaw-rayaw ka Islam amuna in makusog ko magpakaon. Pagkaon halal. Ini karwa niya amuna in madaran kaulong niya biayan amu in magpanalam. Man arafta patau amu in kakilahan mo wa man lam ta'rif iban lang niya patau amu hindi mo kakilahan. Nakamumuhan ka to sumalam sadya kita patau kakilahan ta. Tao biya amu in close kita matubihan. Sa in mga sila ka musliman yaon ha mga karandanan, yaon ha mga kajip-jipan nila yaon, ataw akan si masakat motor biyan, kamauhan di ito kita makasalam, di. Sa maita, sabab, inhalawang sinpikilan, maluman ako, subhanallah. Wala niya sadya kaya ingatan, in aghisin panguta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hambok din ang mga sipat sa rayaw-rayaw na, amun yaon din dun kaning ka-Islam, amun na intao, masub siya magpanalam sibo da ka intao kakilahan niya, kabibiyaksahan niya, kaya sasakupan niya, hangkalungan sila, hangkabay sila, hangkadugo sila, hangkabangsa sila. Atawakan lang niya bukon. Apabila niya kakitaan, salamun niya, intao yaon lang niya, nagdara siya lang na sinsarayo-rayo na ka-Islam. Amunya tinwasihat kato si Nabi sallallahu alaihi wasallam. May taayat to sa rayaw-rayaw na biya na sin sambat. Sabab sin in ini ambok din ha mga alamat sin in ikaw in jantong mo sawasa malano siya. Sabab may ta, sab intao matakabbur, intao mataas indahan, intao yaon ka na in jangki. Halam sin jantong niya ana. Ayaw in malaggo na yung parkala kaya pag ambuldaan nila minsan sa parkala siwi-siwi di san umasip di aun waktu isab umasip sa takaran niya muna salamun na asya asipun na asya muna ampas siya umasip bihatusan sa inta malano in pangatayan di isan siya magtali aun parkala nila man sinta uyaw atawakan wayron di siya magtali bangman siya makasalam pangagad niya hapiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban pangagad niya haamuin pamandu sin panghu nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Demikian insalam ini kapatut sin tiap-tiap muslim. Apabila in ikaw di kau sumalam papagkahimo muslim wala mo kaya tunay in kapatut mo papagkahimo muslim ay. Hambok din ha mga kapatut mo atau akan kapatut kay musim pagkahimo muslim amo na imparkala salam. Hadith kaya baita ya Abu Ammarah long niya amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in. Naraak kami lang na si Nabi sallallahu alaihi wasallam sin pito parkala. Pito lang na parkala naraak kami. Muna bi'iyadatil marid. Hati niya, dahin ha mga kapatut, sin muslim pa muslim,
iyadatul marid. Amuna in mamisita kau papagkahimu muslim in kiaunan sintay mangudmu muslim yaon nasa sakit. Labi luwa na to bang pagdaig bayi mo. Apabila siya nasakit, then ha mga kapatut niya, insuway mo sa bisitahon. Kapatan baya unahan, kapatan baya ulihan, kapatan baya hato, kapatan baya lawah. Apabila on nasakit dahil nun, patut mo siya bisitahon. Ikarwa niya, wattiba'il janaiz. Apabila on mawapat dahil doon hakauman yan, bangwayron dato damo imbya, kaligapan mo, akad ka mangubol. Bukun umihan na sa jakaw, ayan na ba, mataod na sila. Bukun, sabi niyan, kapatut sin pagkahimu muslim, kayo mo, kapatut mo yan. Ini kato niya, wa tashmitil atis. Tashmitil atis. Unin natin niya. Aun sa mo in tao, banghakato, uno tayan mga sinug. Magpamahon ka. Amin biya lang na mag-atsing niyaon. Ano? Mamahanon. Layat to. Pamahanon. Apabila kalong nabihayan, makadungog kawatay mangud mo yaon, umiyan sila na, atsing bihayan, mamahanon mang biya kato, nasuway kalong niya umiyan kanya, yarhamukallah. Umiyan kau, yarhamukallah. Di makadjari pasaran mintay mangud mo muslim. Di. At tatkala in siya diyongog mo, na mahanon bihayan, suway mo siya suway mo siya yarhamukallah, kaya ulungan kau sin Allah. Naubusin ikaw isabyaon, mag-reply ikaw kaniya. Umiyan kau, laong mo bihayan, yahdikallah wa yuslih balak. Kaya hidayatan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang piyara yaw imparkalaon. Amin niya, hambuk dahil sa biyatro na mga kapatid. Wa nasrid da'if. Tao amuin malamma. Wayrun gaus. Sakali, aun mga tao takagaus bihayan, iyan niya inta wayrun gaus yaon. Nain ikaw takagaus kau, suway mo siya amin tabangun, in wayrun gaus yaon. Di mo makajari amin pasaran. Di. So pa mga gitong dan yaon. Nagparkala, hambuk motor, iba hambuk sa sakatan. Sa sakatan maamo, mahal ka. In driver sin sa sakatan mahal ka, yaon na naog. Karena binasahon niya in driver sin amo in motor yaon. Na malamma, yaon ka ilo, in tandaan niya, motor din ka ni halo-halo pa isa, huwag-huwag pa isa. Di makajari lumabay isa jakaw, di. Suway mo katoon, suway mo tarangan, intawa mi malamma yaon. Sabab may kapatut yetusin amo in pagkahimo muslim. Di, atihon min parkala, nakansyudo sa yantuan, nabihin ni bihato, hatihon mo, papagsuluton mo sila, di mo makajari pasaran sa jayaw. Ini kato niya, wa'aunil mazlum, tao na anyaya. Inkaina yato, nasrid da'if, tao malamma, biya na sinasabot ta kaina, hindi wa'aunil mazlum, tao na anyaya. So, pama, in tao yaon, nakawa, in lupa niya. Sabab may ta. So, sinbukon siya makusog, inangawa parintah. Nabangaon kusog mo, suway mo tabangon, intaw amin na anya yaw, namin kiyawa in lupa ni haway rin kaun-un. Ini kaunom, ifsya as-salam. Amo na yung topic tadong yan. Amo na in ifsya ini hati niya pagpasaplag sin salam. Hati niya, hauno binaybayan, suway ka lang na sumalam. Inyan kapatut sin muslim papagkay na muslim. Ini kapito niya, wa ibraril muqsim. Ibraril muqsim, ang sa amo in tao, nakasapa siya, wallahi lang niya. Apabila ako ini makaratong, tartanto lang na magpakaon ako, nasuway mo to hinangon. Inawin piyak sapahan mo yaon. At ka, wallahi lang niya,
tagnaan ko adlaw ini, di na ako lang na magpanukna, di na ako magpaninggad, di na ako magpangluwak. Nasabay mo to dyan to hinamon. Kapatot yat to. Demikian. In pagsalam mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang siya tiranan, maaun in pagkasi iban sin paglasa, sin magtaymanghon. Maaun in pagkasi maglasa, sin hangkabay. Maaun in pagkasi maglasa, iban sin magkampong. Maaun in pagkasi iban sin paglasa, sin hangkakauman iban sin hangkahula. Uno yat to? Amo in pagtawahon sadya salam. Pagbahasahon salam. Hadis. Kaya baita sin Abu Hurairah radhiyallahu an. Long niya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Akhi simpangud anta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tumtumaniyo. Wahai kamu mga manusia, di kamu yan long niya makasudlong niya palamsin sulga hatta tu'minu, sehingga kamu yan long niya matarbilang kamu mga sila taubar iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tu'minu hatta tahabbu. Oh. Nara hindi, ha ini bang mga tudaturun, hindi makasudsulga da hindi. Bukon in makna niya hindi hati niya. Minsan pa siya Muslim, ba't di siya makasudsulga bang bukod siya bariman? Bukon. Siya in maksud doon ha ini, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Alhasil, kalugay-lugayan kang makasud palam sin sulga. Kalugay-lugayan ka, mahulian kang makasud kang palam sin sulga yan. Wala tu'minu hatta tahabbu. Tumtuman niyo lang niya. Di isab ka mo lang na masampurna in pag-iman niyo, ba't malengkan suway ka mo lang na magkasilasa. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Uno mabaya ka kamulong na baitaan ko sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinambok parkala. In parkala inilong niya apabila nilong na hinangon, tartantulong na magkapagkasilasa kamo. Namang kami makapagkasilasa, tumuwo na halang sin pangatayan ng sampurna pag-iman. Bang sumuwo na lang na sampurna pag-iman, may nang tiranan lang na hikasud niyo lang na palam si sulwa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Now, ulit to. Ako si Nabi sallallahu alaihi wasallam, afshus salama bainakum, pasaplakan niyo sa jalong ng pagsalama antara niyo. Nabi haon, matao din nagambulda-ambulda'i, matao din nagkalukyaluhi, may ta. Sabab hambuk din ha mga salak kato, nalawa na yung pagtawahulong na pagpasaklag sin salam. Sumalam sadya kita bang bagay ta. Sumalam sadya kita bang kakilahan ta. Sa bangin tao yaon narata nagambulda, wayron na pagsalam, bangin tao yaon, amuin aon pagkuto-kuto alam sin pangatayan ta iban sin siya, di na kita ni magsalam. Apabila intaw yaon di ta kakilahan, di na kita ni magsalam. So rin nga sabiat to, nabulak, intiap-tiap hang kataw rin katutan. May taayat to, hasabab sadya, kaya pasaran na to, in pagtawakon uno, in pagtawakon lang niya, salam. Kaliunin waktu? Ha? 7:05? So, amo niya ito mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In salam, mahinang siya tiranan, maaon in paghambuok na to. Minsan pa ha, amo in pamilya mo, bahay mo, pagsalam ka, Assalamualaikum. Bukon sa wala na anak mo, asawa mo, sarundon sumunod ka palang bahay, wala na pagsalam mo, bukon. Gama yan bang pamilya mo na, kusuki salami. Kaminsan, ano mo sahabat? Bakula na lupa, sahabat pinihi Sa'ad. Sa'ad. Miyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam papay nila. Tingatan nila, in si malam yaon Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagsalam na Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Unin hinang sin Sa'ad. Long neven, Waalaikumsalam. Si mambag siya sa mahina insambag niya. Di niya pakusuhon, ba't ikadungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nalong sinang katawalom sin bay, long na di mo lang napasuron Rasul sallallahu alaihi wasallam sa unlong ni. Unin na kisin Sa'ad, long napasari lang ng Rasulallah. Mabaya kita lang na amin pataurun din salam niya kato. Oh, pasari lang na amin pataurun din salam niya kato. Si malam na sa Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullah. Si mambag na sa Sa'ad, Waalaikumsalam. Wala niya masih pihak kusog. Si malam na sa Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullah. Si mambag na sa Sa'ad, Waalaikumsalam. Na in kita inin aramatap yang daakan kato. Hati niya makatusad siya kita sumalam. Pagabot sini kaupat yato, manaikod na kita ring habayan. Oh, di na kita lumaos. Manaikod na kita ring habay. Nanabot man yung pagsalam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hikato, impangati sin Sa'ad, ini ganapan pa sin Rasulullah. Namay, nananaikod na Rasulullah. Oh, dahil nga sabi ito, gimuha nag-us-usin Sa'ad. Iuron na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah lang niya magmaap kaw. Diungog ko sa tulang na yung salam mo. Salang niya, mahina lang na yung tingog ko lang na sumambag. Sabab lang niya, masubto da kulong na dumungog, mabaya ako lang niya, makataod lang na insalam mo kamo, hasupaya lang niya, matipon lang na ibarakat din habay na mo. Allah. Intanda sinamin sub nila, amo insumalam kanilain, pagkahin nila Muslim. Sambil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha? Masya Allah. So minin, kalagguan sin amuin, pagsalam, mga kiauluan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na po sa, masambot na to. Insalam, hangkan na lang kuhambok din ang mga salaggo-laggo parkala. In kita niyo, bang kita niyo asuhon, may takang nagsambahayan. Kamaumuhan to, da, bukong katansa, kamaumuhan. In jawab, napiyang daakan sin Allah. Na may takaw minang simpiyang daakan sin Allah. Asupaya makasudsul ka. Bag kita bihan mamuasa, niyatta, supaya makasudsul ka. Bag kita magjakat, inyata supaya makasudsul ka. Sumadak ka kita supaya makasudsul ka. Sumunat kita supaya makasudsul ka. Akad san kamumuhan si manusia, may ta siya mag-ibadat, in maksud niya rin di, supaya di makasudnar ka, iban in siya makasud palam sinsul ka. Amo yan yung kamumuhan to. Kama kauran to Muslim. Mag-ibadat, unipag ibadatan, supaya makasudsul ka. Na insalam, bang nato ini mahinang siya ini tiranan, hikasuok na to, amuin makasud kita ni palam sisulwa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith. Kaya ba ita, sinambuk sahaba, biyana sin Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu, long niya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, diungog kulong na Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsuy-suy. Imiyan siya lang niya. Ya ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Akhi si Panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kamu mga manusia. Afshus salama, pasaplakan ni ulong niya in pagsalam ha antara niya. Pasaplakan niya. Ini karuan niya. Wa at'imut ta'am, iban pagpakaon kamulong na sing pagkaon long niya halal. Ini karwa. Ini katu niya long niya wasilul arham. Iban long niya panugpat kamulong na pagkasilasa. Hapag kahini Muslim. Wa sallu wan nasu niyam. Iban long niya pagsambahayang kamulong niya in kiaunan si manusia in sila haluk-halukan natutub. Alhasil pagtahajud kam. Nabang niyan long niya nahinang. Nagpasaplag kamo sin salam. Nagpakaon kamo sin pagkaon labay de nga halal. Iban long niya nanugpati kamulong na pagkasilasa. Damikyan long niya si mambahayang kamulong niya sambahayang tahajud. Tadkhulul jannata bisalam. Indirihilan lakan yulang na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasurun kamulang na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palam sinsul hawayruun na kuskus balungus niya. Ito ikono yan. Salam.
mahinang tiranan, hikasud si manusia palam sulwa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nangkan, ayaw na to gaan-gaano ni parkalain. Oh. Ayaw na to gaan-gaano ni parkalain. Lumabay kita nyo karandanan niyaon. Apabila kakitaan natin tayo manghod na to naglilingkod-lingkod, sumayang kita magtisiliman na to. Assalamualaikum, lumabay ako. Way lumingkat pangaddatan. Dihat. Bangsad siya in pagsalam. Lausin mga kaulaman. Bangsad siya in pagsalam na to biyaya biya sing pagsalam. Atau bangsad siya in pagpasaplag sin salam. Biya sing pagpasaplag sin mga sila nakaunayat to. Tartanto. Maaon. Matibuok. In pagkasi iban sin paglasa. Matibuok in jantung sinhang kakauman. Apabila si maplag na in pagsalam din yung nakauman niya. Sa hambok din ang mga pangilahan mo, apabila ka makasubpa kauman, us mabay ka kumilasing kauman, umingat ka uning kahalan sing kauman, ini marayaw raba tawakan bukon. Hambok din ang mga pangilahan mo pagsalam. Apabila ka lumabay, kakitaan mo inyaw, labayan niya inyaw, ini nilabayan niya inyat to, in nagsasakat, labayan niya, in nagpapanaw, haway ron pagsalam, tumtuma, in kauman yan, halubilo. Sa bang in kauman yan, wayron, tiap-tiap tikang mo, pag sa'yo mo nagsasalam, in tao, mga manusia na rin doon, nahambo, tibuok in pangatayan. Sebab maita, inyaon banda sing panghuk na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyag pagbarakat kato indom na to. Iban, murah-murahan ma-apply na to, uno-uno yung mga kiadunguhan na to. Inyat to, muna-muna wasihat paginhawa baran in mahuli, laton na maun kaniyo. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في اجتماعنا هذا اللهم بارك لنا في اجتماعنا هذا اللهم طهر قلوبنا وحسن فروجنا واغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا وألف بين قلوب المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار العز يا غفار رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.